Assalamu alaykum. Bizden fond dağda bolsa öz işin ulantууда. Bundan bir qancha kun murda ушул Gulbarish Najabovдин кайрылуу видеосун тартып кеткенбиz. Азыр эми Аллах Тааланын мээримдүү ырайымдуулугу менен отчеттук видеосун тартып алдында турабыз. Сиздердин жардамыңыздар менен бизге чогулган акча 17.260 сом чогулган. Аллах Таалам берген садакаңыздарды, нафакаңыздарды кабыл кылган болсун. Акыретте тоолой болгон сооптор менен кайтарган болсун. Gulbarish Najab бул ушул карапайым элден чогулган акча. Ушул акчаны сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга жана башка ушул продуктуңузга иштетесиз иншалла. Assalamu alaikum Kırgız elim. Allah razı olsun bergen eksanlarыңыздарга. Şu Aljardan fondunun baldarına da Allah'ım razı olsun. Şunda bizge okşoğun kıynalgan karapayım elge jardam kolunu sunup atkan. Allah'ım barыңızlardan razı olsun. Bu baldarın da işlerge ilgeriley versin. Allah'ım çın den soluk versin. Ardayım koldop жүрсүн. Yetimge kamçı götürdü, cesirdin otun öçürdü. Жалгызга камчы көтөрбөң, анан жардынынан